Dobro večer i dobrodošli na ovom kanalu. Večeras ću vam pokazati kako zaključati mobilne aplikacije i imati svoju privatnost. Kao i u slučaju da vam je telefon pokvaren i ostavljen kod nekog od servisera, vjerujte da ima i onih koji su veoma radoznali i koji bi narušili vašu privatnost, gledajući vam slike, poruke, kontakte u vašem telefonu. Pa ću vam pokazati kako da se zaštitite od tog vida narušavanja vaše privatnosti. Zatim počet ćemo. Uđete u podešavanje. Pa onda u aplikacije. A zatim u zaključavanje aplikacije. Evo, kada uđete, onda izaberete šta to želite od aplikacija, koju aplikaciju da zaključate. Evo, recimo, ja ću da izaberem koja najviše koristim su Telegram, Viber, Whatsapp, galeriju za slike, messages poruke i mogu Instagram. Eto, recimo, te neke aplikacije ću zaključati i provjerit ću sada da li sam se uradio kako treba. Znači, evo uđemo u Viber, aplikacija je zaključana. Znači, vi prije toga izaberete da li će koja stranica da vam bude, tamo imate posebno to da vidite, znači na koju stranu i sve ostalo, znači prije ovog. Znači, Viber je zaključan. Instagram također. Whatsapp isto. Galerija za slike isto zaključano. Poruke isto također. Znači, sve aplikacije koje sam bio izabrao su zaključane. Ovo važi za sve Androidove uređaje. Ukoliko vam se svidio ovaj klip, lajkujte i subscribeujte radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pišite u komentarima šta vam treba, ako vam treba neka pomoć uz ove ili neke druge aplikacije, ili ukoliko nemate novi mobilni uređaj, znači pišite u komentare pa ću objaviti na osnovu toga novi klip. Pozdrav, do gledanja.